Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio. Pada sore hari ini, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022, kita berada di Terminal Barai Solok menantikan kedatangan bus Sumbar dari perantauan Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana keseruan video kita kali ini? Ikuti terus sampai selesai, bosku. Terlihat famili Raya Ceria meninggalkan Terminal Barai Solok menuju daerah tujuan perantauan Jakarta, Semarang, Solo. Bus pertama dari perantauan Jakarta dan sekitarnya, Palala E01 Anak Daro, masuk Terminal Barai Solok pada pukul 16:52. Palala Anak Daro menjadi yang pertama masuk Terminal Barai Solok dari perantauan Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, bosku. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till Masuk Terminal Barai Solok, NPM Sultan Class Virkansa 79 Excellent pada pukul 17:04. they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. You got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. Setelah selesai menurunkan penumpang, Palala E01 Anak Daro meninggalkan Terminal Barai Solok menuju daerah tujuan Kota Payakumbuh, diikuti oleh NPM Sultan Class Virkansa 79 Excellent. I have a dream. Pada pukul 17:27 masuk 2 unit ANS dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Barai Solok. ANS dengan julukan Fenomena, dan yang di belakang adalah ANS dengan julukan Berkah. Sepertinya ANS Berkah, spion sebelah kirinya terluka, bosku. Ini dia spion sebelah kiri ANS Berkah terluka. Entah apa yang terjadi dengan ANS Berkah ini, bosku. To see if I succeed, to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. Masuk lagi 1 unit ANS di Terminal Barai Solok dari perantauan Jakarta dan sekitarnya. ANS dengan julukan Fish Lock pada pukul 17:44.